ese amateka avuga iki kuri perezida wa RDC Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Corneille Nangaa? Icyo bamenye nuko Corneille Nangaa ubu yoboye AFC M23 niho yashyize perezida Felix Tshisekedi ku mwanya wa perezida. Uti gute rero? Mbahaye ikaze mwese. When you say Rwanda is supporting you, Rwanda is supporting you, Rwanda. Yivuze ngo u Rwanda ruri kugufasha, u Rwanda ruri kugufasha, u Rwanda ruri kugufasha. Iyi ni propaganda y'ubutegetsi bw'Kinshasa igamije guhisha imikorere mibi y'ubutegetsi bwaho. Uyu munsi urebye Kinshasa, urebye umujyi, urebye abaturage barababaye rwose. Nta biribwa, muri make inzara iranuma, nta burezi, nta mazi. Ibi byose bakabivuga babigereka ku Rwanda. Mbere y'uko nsubiza ikibazo cyawe rero, icyakaba ikibazo cyiza no kumenya umubare w'ibihugu biri muri Kongo uyu munsi. Iki ni ikiganiro na Corneille Nangaa ubwo yarabajijwe n'itangazamakuru kujyanye no kuba afashwa na guverinoma y'u Rwanda mu ntambara ari kurwanamo na leta ya RDC ya Felix Tshisekedi. Ese uyu mugabo Corneille Nangaa ni muntu ki? Ni ikibazo nibajije bituma mumenyaho byinshi. Iyi nkuru yacurikanye ihere ku munsi wa tariki 28 z'ukwezi kwa Gashyantare muri mwaka 2025. Igisirikare cya RDC cyitwa FARDC cyaturikije ibisasu byinshi mu baturage. Igihe Corneille Nangaa ari Bukavu ari kumwe n'abandi bayobozi ba M23, byarangiye abayobozi ba M23 nta numwe ugize ikibazo, ariko imbaga abaturage bo bahasize ubuzima ari benshi. Amazina ya nyayo yitwa Corneille Nangaa Yobeluo. Yivutse mu mwaka w'1970, avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'umunyapolitiki ubu akaba ari umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo, gibumbiyemo imitwe ya politiki n'imitwe yitwaje intwaro nka AFC M23. Uyu mugabo Corneille Nangaa yasoje amashuri ya kaminuza i Kinshasa, aho afite impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu. Ni umugabo uzwi cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko mu mwaka 2015 Corneille Nangaa yagizwe perezida wa komisiyo yigenga y'amatora. Icyo gihe hariho perezida Joseph Kabila. Muri manda ye ubwo hari mu mwaka 2018, uyu niwe watangaje ko Felix Tshisekedi ari we watsinze amatora. Aha rero Felix Tshisekedi nta kindi yari gukora kitari kumushimira ko amutangaje nk'uwatsinze amatora muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa reka twihute gato kandi cyane. Mujye mwumva bavuga ijambo AFC, nanjye narigarutseho ukaryumva gutyo gusa ntuhite urisobanukirwa. Ubwo mise ntangira ku itariki 15 z'ukwezi k'Ukuboza hari mu mwaka 2023 ko Nangaa ari mu buhungiro ku mpamvu za politiki ya RDC. Icyo gihe byo tumvikanagaho na perezida Tshisekedi. Kuva icyo gihe nibwo havutse ijambo AFC ritangira gukoreshwa ari umutwe wa AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo, ishingiwe i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Iri ni ihuriro ry'amashyirahamwe yahuje amashyaka 17 politiki, rihuza imitwe ibiri ya politiki, imitwe myinshi yitwaje intwaro, cyane cyane umutwe wa M23. Iyi AFC kuva yashingwa yaje igamije gukemura ibibazo biri muri RDC ndetse no kubona ko guverinoma ya RDC yananiwe gukomeza ubuyobozi ndetse no gutanga umutekano. Ku buyobozi bwa Corneille Nangaa kuva M23 yakwihuza na AFC, yongeye kongera imbaraga ifata uduce twinshi two mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, harimo umujyi wa Goma wafashwe muri Mutarama mu mwaka 2025 ndetse n'umujyi wa Bukavu muri Gashyantare muri mwaka 2025. Kuba Corneille Nangaa yaraje guhinduka avuye ku buyobozi bwo kuba perezida wa komisiyo y'amatora muri RDC akajya kuba umuyobozi w'inyeshyamba, cyo bwacyo ni ikimenyetso simusiga gishimangira imikorere mibi ya politiki ya RDC iyobowe na perezida Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Corneille Nangaa ati, and they are saying that we are Rwanda just because some of us speak the same language like Rwanda. Barangiza ngo turi abanyarwanda kubera ko tuvuga ururimi rumwe, turi abanyekongo. We are Congolese. Ukuri na konsoje reka mbashimire mwese dusubira ubutaha.